Туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн 30 январ 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Биз Оштогу Учкундагы мал базарга келдик. Акырын ичкери кирели. Сиздер менен биргеликте жандыктардын бааларын билели. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Жолдор аябай тайгак, унаалар акырын жүрүп, бүгүн базар кечирээк башталса керек деп турабыз. Абанын температурасы минус 2-ни көрсөтүп жатат. Кой канча болду досум? 7200 болуптур. Токту экен, а? Токту 7200 сом болуптур. Жүрүңүздөр. Бисмилла, базардын ичине кирели. Биз менен чогуу болуңуздар. Базардын ичине киргендей болуңуздар. Мен акырын бир катар сиздерге чагылдырып көрсөтүп кете берем. Мына биринчи киргенде эле билесиздер, продуктовый катарлар башталат. Дробилка баягы сиздерге керектүү болгончо. Ушул эле жерде мындай жамдар бар. Баалар ар кандай 1800дөн башталат. 500 сомго чейин. Кары кандайсыз? Салам алейкум, десизби? 500 сомдон нарага 1800-2000ге чейин заказ берсеңиздер да болот. Аба кандайсыз? Тынчпы? Ден соолугуңуз? Жакшы рахмат, жакшы рахмат. Не бар, не жок, не кымбаттап кетти дегендей. Бурукудай эле. Ошондой элеби? 28 сом. 28 экен. Ошондо 10 сом койтуз. Бодошак 30 сом. Жемге 1 сом көтөрүлүп 26 сом окуп тура мунуңуз, а? Ошо боюнча. Аралаш 27 экен, арпа 28, будай 30. Мынау будай жакшы экен, а? Будай жакшы будай. Будай жакшы будай экен. Кебек 25 экен, күнжада 40. Жерде баягы майда күрүч бар экен, 35тен. Аркада туз бар, аны билесиздер, Өзбекстандыкы. Содаңыз берсин, а? Мынакей, ала бересиздер. Жүгөр, мына шеф көтөрүлүп кетип атат. Кандайсыз, аба? Тынчпы? О, Тиконун артында эле го биринчи жайылып баштасыз го жөн бияка, а? Машалла, содаңыз берсин. Мына эмне экен бул, аялдаргабы? Же балдаргабы? Биз кийсек деле боло береби? Жок. Болду. Мына жогорга жүрсөңүздөр, туугандар, продуктовый катарга барасыздар. Бүт алма, драйбилкалар ушул жерде. Ал жерде дагы драйбилка турат. Көрүп атасыздарбы? Мен бир катар чагылдырып коеюн. Керек болсо чалып байланышып сүйлөшөсүздөр. Салам алейкум. Сизденби ажаба? 3 в одному? Пулун айтың. 20 000. Бу колго тийишеби? Же кичине кеми барбы? 20 000 экен. Кичине сүйлөшөсүздөр, аркы беркисинчи. Каерде болосуз? Колхоздо. Номерди айтып коюң, 0557 менен 47 02 07ге чалсаңыздар, колхоздо жасаган, мына драйбилкалар жасаган устабагыбызга чаласыздар. Туугандар, содаңыздар берсин. Майлы бар. Алмалар 100 сомго 4 килограмм экен. Көгүнөн бар экен, кызылынан бар экен. Ката чалдырып коеюн, ама келмейт. Кайсы канал? Белко бар, кандайсыз? Эжан, мынам не болду? Курут, бир ачып коесузбу эже? Бир тартып коюңчу. Өзүңүз тартпаңыз, а тууган. Мынакей туугандар. Кайнаган куртты ичесиздер дагы базарга кирип кете бересиздер. Кычыраган сууктачы. Содаңыз берсин. Бул жакта дагы драйбилкалар турат. Булар деле көрөлчү бир башкача го мына. Шеф, мына кимден болду экен? Менден. Я, сизденби? Бул драйбилкабы? Ооба. Сиз башкачараак жасапсыз го? 3 в одном. Бардык нерсени кылат. Канча бунуңуз? 15 000 деп атабыз. Колго тийишин айтың. 14,5 миң кылып берет. 14,5 миңге бересиз. 15 000 болду. 14,5 миң экен. Муну алчы. Сүйлөшөсүздөр, 3 в одном. Чөптү деле майдалайт, мака жүгөр бардыгын майдалайт. Бул жакта деле бар экен муналар. Мына сизден окшойт, а? Каканы жасап чыгыпсыз? Жасап туруп элечи. Пулун айтың? Пулу 20 000, 19 000 мына. Мына 20 миң экен. Наркысы 19 экен. Бул 19бу? Бул 19 экен, наркысы 20 миң экен. Мотор кандай күчтүү болуп калды эми? Мотор медный, наркысы 0,5. Мотор 8,5 киловатт, 3,5 миң оборот. Болду, түшүндүм. Сиздер да түшүндүңүздөр, туугандар. 19 миң, 20 миң экен, кеми сүйлөшөсүздөр. Каерде болосуз? Акчалы чекте 5-километр. Эмне эле турбайсызбы? Номерди айтасызбы? 0779 20 72 14-кө чалсаңыздар, мына драйбилкага чаласыздар. Ал эми наркын алам десеңиздер, шеф номерди айтып коюң.
995 0995 менен 97 97 03'ке çalsanızlar мына 15 000 кеми бар деген драйвликага çalасыздар. Содаңыздарды берсин. Mayla kira. Так. Пул канча болду, шеф? 200 000 экен. Аз киребиз, а? Айдан. Койго кирели, жүрүңүздөр. Кой базарга кирели. Soda ovqatdan shayt etpeymiz. Жүрүңүздөр, туугандар. Продуктовый катарга кирбедик, түз эле кой тарапка жүрдүк. Өзүнчө болупсуздар. Канча болду аба? 4300. 4300. Улак. Улак экен, сойгонго 10 килограмм берем. Берет. Берет иншалла. Жакшы. Жайлат. Канчада атасыз аба? 13 000. Солук. Эки тишпи? Oldu. Ha, toktu bu. 13 000 eкен. Nece kança aldınız? 13. 13'ten aldınız mı? 13'ten alıp toktular eken. Ha, 2-13 oldu bu. Ya adam tartmayın, kaçmayla koyun. Bu 6,5'dan aylanıp kalıptır da. Sizler sağırdan alıp var. Pazarda işteyiz mi? Yok işteyiz, işteyiz. Kança ekon 13 kaldın mı? Ana жүрүңүздөр, туугандар. Koy bozorga girelim. Kan pulu kança oldu? 14 000. Yaşı qanday bunun? 6 mına qozusu bu. Qozusu qochqor ekan. 14 000 ekan, 6 ekan. Evet, sizler aylap geldinizler hazır. Ama bardağı qochqor bu, ha? Kimden ekan es? Ava sizden mi? Yok. Es qana bunun? Buna bayla var. Ha, bu yoqda o. Ken qaraka? Qanchadan deb o'tasiz? Tandashi. Bilmem, akası yok mu, egesi. Esi yo'qmi? Siz baylab o'tasizmi? Endi bari aytasiz hozir, munchadan debchi. Bayla oylan aytın. Buna qarangiz qancha misol hozir? Bilmem bari. Netu aka oldu. Mayli. Qancha yashar, o'shani bilsangiz kerak? Bilmem, bir yaşar, iki. 1 yashar, 2 yashar qo'chqorlar ekan, to'g'anlar. Suratga tortib qo'ying. Boğasını bilmeyim deydi. İş kılavuz ekan. Mayli aka, jilmayib qo'ying. Настроениeni ko'taring. Soda bo'ladi hozir inshaalloh. Şef sizden o'xshaydi, ha? Sizdan bilmaysizmi? 20'dan. 20'dan? Qo'chqorlar 20 mingdan ekan. Ha. Boylayotgan qo'chqorlar. 2 tish. Yosh qo'chqorlar. Netu aka? Sodangiz bersin. Boyit bo'lmaysiz, el qovar. Ava qanchadan deb ketdisiz? 25'ten. Soluklar. Qochqor. Ha, qochqorlar mı? Aynen, 25'ten qochqorlar ekan. Qancha tish bo'lib qoldi? 2 tish. Ha, yaxshi ekan. Boyaqi jayilib turgan qo'ylar 20 dan ekan qochqorlar. 10 dan. Vallahi işine girelim yürümüzler. Kança oldu hava? 5 oldu 5. 5 bin oldu. 5 bin oldu. Dostum kança oldu? 24 oldu. Ha, Üçöğü. Üçöğü 24 bin oldu. Nasıl oldu? No boz. Vardı kança oldu şef? Vardı 55 mi? 1, 2, 3, 4, 5. Qozusu menen 6 da eken 55 bin oldu. Yaşıyla koyuyor eken aralaşma. Umrada. Kim ala? Ata. Atak o. Ata. Oşonun kanalı. Çocuk arayla. Kança deyse echkini? 5 bin. 5 bin. 5 bin kemi var eken. Toy uzup alıp koydu. Yürümüzler. Pazara girelim.
Bozar tatalı. Üçü kança aldı şef? Üçü 19 oldu. Toktular ekan ha? 19 bin oldu üçü toktular. Aa buna sizin artınızdan geliyor tam da. Bekir, jeti oldu, jeti. Apke bana. Jeti mi? Jeti mi? Kısır bu. Kısır. Kısır ekan. Yaşı qanday oldu bunun? Yok, ayakta değil. 18 oldu. Ha? Telefon atar. Yürüңүздөр туугандар. Şurada oldu. Qancha berip atasiz o? Şurada oldu. Koy bozar çoğuyup ketipti tуугандар. 5'ten berem. Tam bol qiladi ular. 5'te berem deydi. Narxı 2 qo'zim. Do'stim qanchadan bo'ldi? 15 ga berib aytam. Buna 2 mi? Aha. Yeni olan 14 ga berib aytam. Ene olan 14 ga berib aytgan. Enеңiz qancha bo'lib qoldi o jashi? 4 kishdan o'tib qoldi. Ha, yaxshi. Buni qancha deysiz sarig'ini? 7,5 kam oldi. Yo'q, ta qo'chqor ekan ha bu. Sodangiz bersin. Qancha bo'ldi? Chef. Satıldı mı? 21 bin kaldı. Ne oldu? 21 mingga satıldı to'g'anlar. Qancha tish ekan? Bo'ldi. Yashdaylar, tumshuqlar og'ar. Qanday savo? Tezmi? Bo'ldi. O'tkanda YouTube'da yuraman. Qarmag'angiz qancha deysiz shuni? Demayman uni. Aytib qo'yingiz, oyim, pulni aytib qo'yingiz, ava. 6 ming bo'ldi. YouTube'ga chiqaring. Pul qancha ekan? Qancha deysiz, ava? Bizdan 15 ming. Soluq ekan, ha? Qisir bu bunimiz? Yashi qanday bo'ldi, ava? Yeni mi girdin? 6 tish ekan. Qisir ekan. Uzundan kelgan soluq ekan. Bosib o'qdingizlar. Taqsir qanchadan deb turasiz? 15 ming. Qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar. O'tering, o. Bemalol o'tering. Qo'zi qo'chqorlar 15 mingdan ekan. Qo'chqorlar yaxshi ekan. Bu kilet qiladi. Taqsir qanchadan deb turasiz? 15'ten. 15 dan ekan. Soluqlar bu? Soluk. To'xta o'ja. Soluk. Soluqlar 15 dan ekan to'g'anlar. Sınını ko'rib o'tasizlar. 7 dele, sını dele var ekan. Tumshuqlar el qordan ko'rasiz. Demi bozor qancha qildi bu? Bozor 13 verdi. Mana 13 berdi. Bermedingiz. Sodangizni bersin. Qo'ylar yaxshi ekan. İnşallah. Qancha deysiz ava? 13. Bozor bag'ildi-ku? Qanchaga bermedingiz? 11 ga bermedingiz. Kichkina bersa berasiz. Sodangizni bersin. Şef bozdu bu? Böyle şap doğru. Görünçe. Nereden gelin lan? Ha, qancha o'tasiz buni? 15 'te o'tadi. Soluq. Qancha tish? 6 tish. 6 tish soluq ekan. To'g'anlar içinde bir narsa borday. Bosim uqdingizlar. Qancha qildi bozor buni? 12 qildi, bermedingiz. Yaxshi. Sodangizlarni bersin. 19 dan bermedim dedi. Düşüp ettik. Avam 9'dan bermedim deydi nalardı-chi, ava. Yet yaxshi. Qaysi jaqni qo'ylari? Qarasunuq. Qarasunuq o'zingizniki. Yoshlari qanday bo'ldi? Qo'zi tish. Ha, qo'zi tishmi? Bular bo'zbemi? Yo'q. Yeti var. Ha, bo'ldi. Qanchadan berib berasiz? Qo'zidan bo'ldi. Bermedingiz. 10 cheyin bitadi? Ha, 9,5 rupiya. Bo'ldi. 10 cheyin bitayotgan to'nlar 9dan berib beribdir. Qancha sen qancha olasın? Boya 10'da attım men 9'da. Maşallah. Bazar shundayda, ava. Bazar shunday. Ertemelen 10'da attım deydi. Hozir 9 deydi. Bozisi var mı? Tamam, tartib olaylik. Ertemelen 10'da attım, hozir 9 deydi. Qanchadan deb otasiz?
13'ten yeni ballardan. Maşallah. Yeni mallar 13'ten ekan. Yaşları qanday bo'lib qoldi enesi? Tolqan qo'ylar. İşleri tolq. Yaxshi. Qancha olgan? Sodağınız bersin. Yeni mallar qanchadan bo'ldi ava? 13'ten. Yaşları qanday? Aldı artdı. 4'ten. Sodağınız bersin. Yeni mallar şunday ekan. Ava qandaysiz? Vermedin sökönü. Ekoni 21 ga bermediniz mi? Yaşı qanday oldu bular? 2 yaşar. Qo'chqorlar mı? Ha, so'liqlar o. Quyruğu var da o. 21 ga bermedim deydi. Qanchaga berishsan onu? Bozor. Qancha deb o'tasiz? 25. 25 mi kemi var ekan? 21 ga berib turibdi. Onda 2 tishdan ekan. Şef, soğuk qancha tutasiz? 15 to'tam. Yaşını ayting. 2 tish. Yaxshi ekan, ha? 2 tish so'luq ekan. 15 ming kemi var ekan. Bozor bag'ildi. Qanchaga bermedingiz? 12 ga bermedingiz. Kishine qo'shsa beradi ekansiz. Sodağınız bersin. Ukam qanchadan deb turasan? Buna cho'ng so'lig'ingchi uzuni? 15 ming. Va qo'zichi? 8,5. Qo'zi 8,5 ming ekan. Eng cho'ngi so'lig'i 15 ming kemi var ekan. Sodağınızlar bersin, ha? Olsun pulu qancha oldu bu? Diyqandiqqa qo'yayım naqta? 12. 12 ming ekan. Al. Qo'zini tortayın. Yeti dağın yaxshi ekan, 12 ming kemi var ekan. O'zingizlarcha. Mana qo'chqorni kim qarmab turadilar, voy? Siz bilingiz. Qo'chqormi, so'liq bu? So'lg'an bo'ladi ekanda. Yash qanday bo'ldi bunimiz? Yaş sonra. 6 tish. Tishlar to'liq ekanda, da. Bo'z hozir bunimiz? Qancha bu? Uyda bozorda sevgilar ekan. Yoshlar shunday. Qancha deysizlar? 20 ming. Bozorga qanchaga berib edingiz? 16 ga berib edingiz. Sen özün nima uchun? Mana sindi so'liq tutganlar 20 ming kemi var ekan, 16 ga berib ebdir. Ko'rib o'tasizlar. Tuqumala turgan qo'y ekan. Sen 7'de cevap. Davay. Yok 8'de. Sayıs ekan. Qanchadan deb o'tasiz? Yani 14'ten de oldu. Kemi var. To'qtilar ekan, ha? Ha, to'g'ri. To'qtilar 14 dan ekan. Qo'chqor var ekan, aralash. Narxlar so'liq ekan. Bardiq tegiz 14 dan. Sodağınızlar bersin. Qo'lni qarmang, bering ava. 5 ming bola bor. Bunlarning 100 boy. Bozor shunday to'g'anlar. Tamam, qattiq girishdi. Şef, qanday sizdami? Qanchada o'tasiz? 13. 13 dan. Qancha tish bunimiz? 2 tishdan ekan. So'liqlar. Yetindele ko'rib qo'y. Yeti bor ekan, to'g'anlar. Mana tuzugul ekan buni. 13 dan qancha qo'yib berasiz? Bozor qancha qildi? 10,600 ekan. Berib edingiz. 10,600 ga berib edim deydi. 13 dan kemi bor ekan. Jetib qolibdi-ra? Mana. Sodağınız bersin. Mana jinizlarcha. Qo'chqorni qanchada o'tasiz? So'liq degan. Qanchada o'tasiz? 20 ming kemi bor. Qancha tish bunimiz? 6 tish. Sabah qo'zi bera turgan yoshga jetdir-da. So'liq tug'anlar 6 tish ekan. 20 ming kemi bor ekan. Qanchaga berib qo'ydingiz? 16,5 mingga berilibdir. 17 gacha bitadi. Jetib qolibdi tug'anlar. Bozor bor shunday. Oyog'ini aytmayman sizlarga. Sodağınız bersin. Mana mitizlar kimdan ekan? Sizdan mo qanchada o'tasiz? 22 ming ekan. Bular yoshlar qo'ydi bitala. Qo'zilar. 22 ming uchi. Bo'lasizlar, tug'anlar o'rtasidan jira tartasizlar, puli chiqadi. Ye. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ava, sizmi? Qanchadan deb turasiz? 13 dan. To'qtilar.
Тоқтылар туғандар, Қарасунун тоқтылары. Етін көріп атасыздар. Белдері тегізеліп қалып тұр. Машалла. Базар бағылды екен. Ем келіңіз. Базар ушундай. Жаш тоқтылар екен. Қошқоры деле бар екен арасында. Қошқоры бар екен. Екі қошқор екен. 13-тен кеми бар екен. Туғандар, жүріңіздер. Оштоғы учқындағы мал базардабыз, қой тараптабыз. 30 январ 22 жыл. Күн жаңа эле көтөрүлүп. Жүрүңүздөрчү. Ал өтөнчү. Канчадан деп атасыздар буларды? 15. Кочкорлор. 2 жашарбы? Козу кочкорлор экен булар. 15тен кеми бар экен. Канчадан бербедиңиздер? Эмне келиңиздерби? 14,5-дан бербедиңиз. 14,5 миңге бербедим дейт. Таза берет экенсиздер, алып кете берет экенсиздер. Тандашка канчада отасыз, кара? Vallahi 15'ten. 15'ten kemi var. Yaşları yaşlı kozlar gene bu. Koçkor gene var ha? 15'ten kemi var iken suraysızlar, görösüzdür. Tanda alıp kete veresizdir. 1,5 yaşar bolgon kozlar eken. Böyle ötüyünce. Gazını basasızlar, gazını-çı. Sodanızlar versinler. Bu kozu da. Hop. Yok, adam takmayı. Ziyarət yapma, başkasını Allah'ın deyil. Qancha deb aytib tutasa, o? Kaçını? 11. Maşallah. Qancha berib tutat bu avam? 9. 9 ming? Ha, yaxshi. Bozor. 11 ming kemi bor ekan, 9 ming berib tutat avam. Qo'l düzbang o, bitiring shu yerda, ishtadir. Telefonda görüp Bo'ldi, inshaalloh telefonda ko'rasiz. Mana soliqlar to'g'rilar. Men oxirgi aylanib o'tib ketaveraylik. 22 minut bo'lib qoldi. Qo'y tarafni jijintiqdaymiz hozir. Qo'shqor tarafni o'zuncha qilamiz. Pul qanchadan bo'ldi o? Pulu 14 dan. 14 dan. Qo'lga tegishi. Qo'lga tegishi bilan el bilan tashib qo'y qo'ydim var. O'tegile tortdi. Yeti yaxshi ekan, to'g'anlar. 14 dan kemi bor ekan. Kelib to's. Bu Yaşlı o değil mi? Yaş. Yaşlı qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqorlar ekan. 14 dan kemi bor ekan. 13 dan berib o'tdi. Kam qanchadan deb turasan? Ya qanday? Sizmi? Tinch shukur. Qanchadan bu qo'y? 15 ming ekan, chetindagi og'ichi. Bu 13 ming ekan. Yoshlari qanday bo'ldi bularning? Qo'zilar bu. Bit bor qo'zilar ekan. 13 mingdan 15 minggacha ekan. Sodan bersin akam. Ma qashqangiz qancha oldi bu? Bu 18 kam. 18 ming kemi bor ekan. Yashili qo'ydaymi? Qo'zilar. 1,5 yashar bo'lgan qo'zilar ekan. Ular ko'p qo'z. Maşallah. Qanchadan deb o'tasiz? 11 dan kam bor. Qo'z qo'chqonlar. Mana Sonni olaver. avam shedri ekan, to'g'anlar 11 mingdan kemi bor ekan. Arzon berib beraman. Yosh qo'zilar. Alasizlar. Qaysi yoqni qo'yib oldimi bular? Savoyning qo'yi. Savoy? Oo. Qarasuvning Savoydan kelgan qo'ylar ekan, to'g'anlar ehtiyot bo'lib sulaysizlar. Qanchadan berib edingiz? 8,5 dan, 9 dan. Har qanday qildi. Endi bozor ha. Men qo'lni tortib qo'yaver, Rossiyaga ketadi bu. Adam. Bo'ldi. Otingiz kim otingiz? Murat Ali. Murat Ali avam qo'ylarni olasizlar, to'g'anlar. Savoydan kelgan qo'ylar ekan, chista krovmi. Ha, maşallah. Bu tish buzdu bularimiz. Yo'q, jash. Jashpa. Qo'chqor. O'zi qo'chqorlar ekan, bit bora. Yaxshi, sodangiz bersin Murat Ali. Rahmat. Yering olib ketdi. Soda bo'lib ekan qo'chqorlar. Qancha berdingiz aka? 78 ming. Bordig'ini. Bordi. 100 so'mdan Zo'r bor. El qavar, tez qavardan ko'rasiz inshaalloh. Sodangizlar bersin. Qo'lni uzbang ha, bitiring, yetib qoldi. Delta oshib ketdi. Sadıp get mon kichine. Hozir qayerga borman mon kichine topolmaysan hozir. Assalomu alaykum. Qandaysizlar?
Достар, қаншадан деп атасыз? Адам тартпайын, бұрылбай қоям, бұрылбай. Адам тартпайын. Қызағат болды. 13'ten. Мынау 4-ау? Мынау қозы қошқорлар 13 мыңнан кемі бар екен. Қалғанын сұрайсыздар, қолды қарма тұрып, ел қабардан көресіздер. Иншалла. Ел қабардан. Жашылы қозылар екен. Етті деле береді, түзігілер, сойсаңыздар. Мен жиынтықтан туғанда Қошқар тарапқа өзінше өтөбүз. 30 январ 2022 жыл Тез қабар, ел қабар каналдарын көріп тұрыңыздар. Оштобуз, Учкунда мал базардабыз.